Kulumak Dischabil Esili Kakwa Jesucristo Jois Ibaon San Marcos. Kiele Jesús eran utkosa listenamientos benelistolom. Nakikulak li sábado, kirok chistolvale salichute barka, hoteblikila tenamit, li yokebchi abingre, que la jesach chol utkeshki. Barstauchish hunilain, katinale ilain ebilre utparna chal krishnimal kwankilal ain linakuturikin. Mamakwa tabiain lahpek yumlish Maria. Mamakwa tabiain ritzin lah Santiago, lah José, lah Judas, utlah Simón. Mainka tabi kwankep liranap arin sakajang. Unakeluktak shoshpan, au de Jesús kishkere. Hunak profet kebish lokal kelakpar. Kakui sarish tenamit, sashyankep lirech alal, utsali rochoch, inkana kehek lokal. Utmahon sashbacholech kiruk chishpanu kilaran. Kakui kishkirtasi kui ushi ikya, rikinsh kebali ruch sashbene. Utkisash shol shpanak maka shpavale. De Jesús kishpenie bikalibal, kwanke chisutam, yo chisolvale. Ratin likakwa Kita